Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze. Jeremy Muhirwa, Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach maze anachnu chorochim lilchot hayom. Israel iri kuvuga ngo Trump ni umugambanyi yarabagambaniye mu bihugu by'Abarabu. Reka turebe uko biteye. Mbanje kubasubiza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bazi nka Kristo. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba rero ubugambanyi buvugwa kuri Trump ngo ari gukorera Israel agambana n'Abarabu. Reka turebe ko biteye ko Israel yasizoye ntiyumva ukuntu Trump agirana amasezerano n'Abarabu kandi ngari abanzi bakomeye. Ese koko Trump yabagambana n'Israel? Bikomeje kwibazwaho hariya muri Israel barakaye. Kuze wumve uko bimeze. Mbere ko byinjira muri rero kamanze mbashimire cyane abakomeje kwiyandikisha, subscribe kandi aho like kugira ngo tuzamuke ubutumwa bugere ku bantu benshi. Iyo ukanzeho like nibwo ubutumwa bugera ku bantu benshi cyane, kandi abakomeje kwiyandikisha turabashimye cyane iby'agaciro. Subscribe nawe utarabikora ubundi kandi like tuzamuke. Ku itariki ya 14 rero z'ukwa gatanu ejo hashize yari isabukuru y'imyaka 77 Israel imaze ibayeho, kuko bavuga ko yabayeho ku 14 z'ukwa gatanu mu 1948. Bakaba rero bibuka uko bivunnye ibihugu 7 by'Abarabu ubwo byabateraga amasezerano byabifitanye. Noneho ibyo bihugu bibura ibyuma n'intama kubera ko babambuye n'ubwo butaka bwose bari bafite. Bakomeza bavuga ko rero abantu benshi bakomeje kuvuga ko iriya Israel atari muri Bibiliya. Cyane njye nkubwira Abarabu, abantu benshi hirya no hino bavuga ko iriya Israel atari muri Bibiliya. Bakavuga ko Trump ameze nk'uwibereye mu bucuruzi bwe. Israel iri kuvuga ngo Trump weho uri kugenda n'Abarabu umeze nk'uwibereye mu bucuruzi bwawe. Ariko ngo niyo baba mubi gute uturutira ba Kamala Harris na ba Joe Biden mu bihe byabo byiza. Baravuga bati wenda Trump ashobora kuba yaratanye, ariko ko ariko kose aruta ba Kamala Harris na ba Joe Biden niyo baba bari mu bihe byabo byiza. Ibyo Trump ari gukora rero bikaba bikomeje gutera impungenge muri Israel no muri Amerika, kuko ngurebye nk'urugero amasezerano ngo yagiranye n'Abahuti. Ngo niba uko bimeze rero Israel igomba gufata kira kibazo mu ntoki mu biganza byayo, igakora ibintu byose itagombye kubaza Amerika, itabagisha inama. Urumva ko barakaye. Ntabwo bazongera kugisha inama Amerika kubera ko ngo bari kubagambanira. Cya kabiri rero mu kibabaje Israel cyane ngo nuko Trump ashaka guha Arabia Saudite nuclear, ashaka kuba bomba atomique. Israel ikagira iti bashobora kuba ari beza uyu munsi kuri twe, ariko bazamara kubona iyo bombe nuclear bakaba babi kuri twe. Ntabwo twabyizera, ntabwo dushaka ko Arabia Saudite ibona iyo bombe nuclear. Cyatatu rero bari kuvuga bati ni gute Trump agira n'amasezerano na Qatar ikamuha indege ya miliyoni 400 z'amadolari yose, ngo ni nka ruswa. Bo barabibona nka ruswa. Trump rero kuba afite business ngo muri Qatar, akaba hawe impano na Qatar, ngo nawe urabyumva ko kumwifatira bizoroha. Ngo ni gute rero ahura n'uriya mutwe w'iterabwoba witwa ISIS, kandi noneho wica abantu ku mugaragaro. Ngo Trump akaba ari kubwira Israel ko itagomba guheranwa n'amateka, ngo nibibagirwe ibyo banyuzemo, ibibazo bafitanye n'Abarabu, ngo ubundi bareke guheranwa n'amateka. Kandi noneho Israel yarakaye kuvuga iti ngo barareba agasanga Trump ibyo ari gukora ngo nta mwuka wera ayobowe nawe. Ngo mwuka wera ntayoboye Trump, ngo ahubwo yarishakira inyungu ze na Amerika, ngo akagira Israel nk'igitambo ngo kubera miliyoni 400 n'andi masezerano bari gusinya. Israel ikagira iti rero ibintu ni bibiri. Bari kubwira Hamas mureka amakimbirane, yewe Hamas wereka amakimbirane, muturekure imfungo 10 mwafashe, noneho nimara kubirangiza tubahaye iminsi 45 tuzaganire namwe bizakurikira. Mubanze mushyira intwaro hasi kandi no muve ahangaha mugende. Hamas rero ikavuga iti amasezerano ntabwo tuyakozwa nibibaho, ntazigera baho. Israel ikababwira iti tubahaye kugeza ku wa gatanu
uyu munsi ubwo tuganira iki kiganiro kireba ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu 2025, bitabaye ibyo dore ibyo tugiye gukora. Tugiye kubarimbura dukoresheje operasiyo Gideon. Tuzayimbura ikiri ku butaka, hejuru ku butaka icyo ari cyo cyose, n'ikiri munsi y'ubutaka icyo ari cyo cyose. Reka tuze turebe ukuntu barimbura ibiri munsi y'ubutaka uko bigenda ibyo bari kuvuga. Israel ikagira iti nta ntara yigenga ya Palestina izigera ibaho na rimwe. Nta muntu n'umwe wa Hamas uzajya mu ngabo cyangwa igipolisi mu mazaba bacunga umutekano. Urumva ko ibyo bintu birahabanye bizatera kaduruvayo, ntabwo bizashoboka. Abisirayeli bakavuga ko ibyo bazakora byose ko bigaragara bazakoresha Gideon operation, nta kundi. Israel ikaba yatangiye kubwira abantu ko bahunga bakavanamo akarenge kabo hakiri kare ngo hato batazongera kuvuga ngo bica abasivile ngo kuko bagiye kurangiza akazi. Icyo badashaka kuba Trump akiri hariye, ngo ntabwo bashaka kumukoza isoni akiri mu karere. Ngariko mugiye kutubona ibintu Hamas yakoze, ngo ubwo Trump yavugaga imbwirwaruhame ngo namara kugenda Hamas na Yemen baraje batubone, tugiye kubereka uko ibintu bigenda. Ngo amakuru y'impuha cyane ngo mu nsengero naho yibereye ngavuga ko Israel atari wo bwoko bw'Imana. Urumva ko bamaze kumenya ko abantu babatahuye. Na Amerika nayo kubiri kubitaza harimo ikibazo kuko imaze kubona ko bishobora kuba bimaze kumenyekana ko atari wo bwoko bw'Imana. Israel rero ngo reba ikizakoresha kugira ngo ihane Hamas, Yemen, za Hezbollah n'ibyo bihugu bindi bifatanye by'Abarabu. Ngo bazakoresha icyo bita umuriro w'umukandara. Umuriro w'umukandara buretse wumva ukuntu babigenza. Botsa ubuvumo kuko bari abantu bajya mu buvumo hasi, bafata ubuvumo aho binjirira bakahotsa, nabo basohokera bakahotsa, noneho bakabura uko bavamo bakagumamo hagati, noneho ngo barangiza bakotsa hagati hose. Urumva bakabura uko basohoka, noneho barangiza bakotsa hagati hose, abanye bose bakabatsindamo. Nibyo rero ngo bagiye kuzabakorera. Israel rero ikaba iri gusiganwa n'igihe ku bijyanye na Hezbollah, kuko yo Hezbollah ntabwo ashobora kuyizera na gato. Icyo Trump ashaka rero, Trump ngo arashaka gufata Syria akayisubiza mu buzima busanzwe, noneho ngo ikorane na Liban. Ariko ibyo byose Israel ntabwo byumva kimwe na Trump. Yordania nayo ntabwo yatanzwe, yo ngo ikaba ifite fake news nyinshi cyane kubera ubugome Israel yayikoreye. Barabyivugira ko bayikoreye ubucuyi ngo kuko bari kuyitesha amafaranga menshi cyane. Yordania iri guta amadolari 2,200 kuri buri gikamyo cyatwaraga imizigo n'indege 200,000. Urumva ko bari guta amafaranga menshi cyane. Yordania rero ikaba iri kukwiza ibihuha hirya no hino, ikoze isoni Israel. Noneho rero abo ni Abisirayeli bari kuganira bakavuga bati dore ibimenyetso imitingito yatangiye kuvugwa. Ese yaba aricyo kimenyetso cyo kugaruka kwa Kristo? Ariko abakristo bavuga wabo, wibuke bavuga ko Mesaya wabo ari hafi kuza. Bakavuga bati buri munsi hari kuza ibintu bimeze nk'ubuhanuzi. Ngo buri wese ari kujya muri Bibiliya kujya kureba y'ubuhanuzi bwerekana ko ngo Mesaya wabo ari hafi kuza. Wibuka wa Mesaya mushyashya bazanye ejobundi wa fake wo guca amarenga. Urabona ko Israel ivuze ngo igiye gufata ibintu byayo ibifate mu ntoki, itazongera kugisha inama Amerika. Urabona ko bari gutana nyine, ntabwo bazongera kumvikana kuko Amerika mukrimira bagambanira ngo tugiye kubireba. Bo bakavuga bati rero Mesaya wabo bagiye kumuzana bifatira ibintu byose mu ntoki zabo. Ibyo rero ngo bagomba kubikora hagombye kubaka rwa rusengero rwa gatatu. Israel ikaba igomba kubanza gutsinda abanzi babo bose kuko ari abayisilamu bose b'abayisilamu, ikabanza ikabatsinda. Noneho ibyo ngo Kristo yavuze mu bihe bya Nowa biri ku uyu munsi bikaba bizasoza Mesaya wabaje. Ngo Trump rero ibyo yakora byose ntiyibagirwe ko Israel atari igihugu kibonetse nk'icyo ari cyo cyose, niko bivuga. Ariko bibagirwa ko Israel iriya barimo atariyo ya Israel ya nyayo y'Imana. Ariko uko bizagenda uko biragaragara ko Amerika iri kugenda ibavanaho amaboko kubera inyungu, kubera nayo ishaka gukomeza ikomeye mu ruhando rw'ibihugu. Ntabwo Israel rero yagira ikibwira kandi Abarabu bari bafite amafaranga. Niko Imana ikora kugira ngo izace akanya kuntu bariya
birabura bari muri Amerika bazavayo. Urumva ko iriya Isiraheli imaze kugaragara ko atari Isiraheli, kuko niba Amerika ishaka kubarekura nayo, urumva ko ibintu bigeze kure. Bari abantu muri Isiraheli urumva ko bavuga ngo Amerika ifite inshingano zo kugumana na Isiraheli kugeza ku munota wa nyuma. Ngo ariko turabona Trump asa n'utabikoze, ahubwo yabaye umugambanyi. Ngo yaba Urusiya, Iran na Turukiya ngo barashaka gutera Isiraheli, ngo kubera ko Amerika idashaka kugumana na Isiraheli, ngo biri kwigaragaza. Ariko abo bantu babivugaga, cyari ikiganiro narebaga, babonaga bavuga bafite umujinya, bafite ubwoba, babona ko byarangiye ko Amerika yabavanye amaboko nyine. Bari kubwira Amerika rero ngo Amerika niyo ukomeza kwigira intagondwa ukavuga ko Isiraheli yo kibazo, ko Amerika yatangiye kuvuga ngo Isiraheli nicyo kibazo, ntabwo uzaba uri guhana Isiraheli, ahubwo uzaba uri kwihana ubwawe. Bari urabona ko bamaze kumenya ko Amerika yabamenye, kandi Amerika ifite amabanga erega, izi neza ko bari abantu atari ubwoko bw'Imana. Urumva rero Amerika ntabwo izahahombera kubera bo, ahubwo izashaka kwifatanya n'ibyo bihugu by'ibindi by'Abarabu ubona ari amasezerano bagiyemo, none ikazabitaza. Ubyumva? Ariko urumva ni ugushaka n'umugambi by'Imana kugira ngo bari abantu bazagaragare. Umwe muri abo b'Isiraheli rero bavugaga yavuze ngo iyo abonye imyanzuro ibangamiye Isiraheli iri gufatwa n'ubutegetsi bwitwa ko bwakabaye bishyigikiye Isiraheli, ngo bibashengura umutima. Wabonaga bivuga nk'ushaka kurira abagabo bakuze bageze mu myaka za 50-56, bamaze kubona ko byabarangiranye, ko batahuwe ko atari ubwoko bw'Imana. Urumva ko niba n'Amerika nayo itangiye kugenda ibitaza kabaye. Bakongera bakavuga bati bazirikana abantu bose batuye Trump bizeye ko atazigera agambanira Isiraheli, none dore kubera inyota y'ubutunzi aratugambaniye. Guha abasilamu urubuga bigatuma koko turwara duhagaze, ntabwo tuzaceceka. Niyo byaba Perezida Trump twashyigikiye, tuzavuga byanze bikunze kuko aratugambaniye. Tuzi neza ko hari amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu banga Isiraheli, bari kuza internet, bari online, ngo bakaba barishyize hamwe bakora ama-subscribe, noneho ngo barwanye abo bantu, ngo barashaka ko bakora ama-subscribe kugira ngo barwanye abo bantu, kuko ngo intambara yo kuri internet nayo ngiri kubashengura. Urumva Isiraheli kuvuga iti nimuze natwe tujye hamwe. Iyo ntambara yo kuri internet, nabonye abantu bose bashaka kurwanya intambara yo kuri internet, ariko burya ntabwo zishobora. Ukuri ntushobora kurwana n'ukuri, kuko ukuri kubohora imbohe. Kabisubiremo, ntushobora kuburana cyangwa kurwana n'ukuri. Yes, uzagerageza igihe gito, ariko byanze bikunze ntushobora kurwana n'ukuri niyo wagira ute. Nanjye nkagira nti rero nimuze natwe turwane urugamba rwo gutsinda iyoza bwonko ryakorewe umwirabura mu gihe bapfa igihugu cyacu, igihugu bitije, natwe tuba dutyaza ubwenge, twiyamburire ryayoza bwonko badukoreye. Muze dushaka ukuri. Subscribe, kandaho like, dukomeze tuzamuke kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane mu gihe bari kurwanira ibyo byabo, natwe tube twiga twibohore. Igihe ni iki, niko tuzibohora. Kandaho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Subscribe niba utarabikora, noneho tuzamuke natwe twige kuko twiyambure iyi ngoyi y'ikinyoma. Wibuke rero ukuri kubohora imbohe, ntuzakomeza uboshywe cyangwa ukorerwa iyoza bwonko. Kanguka uzushaka ukuri kuri ku ijambo ry'umwimerere. Kambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba, tov meyo. Ariko ntibagire kwandikamo igitekerezo cyawe, andika igitekerezo tubwire ubona ko ibintu bimeze. Urabona ko ubu n'ubuhanuzi buri gusoza, Amerika iri kubitaza, batangiye gutaka. Ese bizagenda gute? Ibi wari ubizi, andikamo utubwire icyo utekereza. Nongere mbashimire, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba, tov meyo.